Ni The Quick Times News nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi handitse subscribe ugakandaho hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 mu makuru atandukanye ndetse harimo n'aya ngaya. N'umutoza rero w'ikipe ya APR FC cyangwa se ikipe ya APR FC nyuma rero yo gutsindwa umukino watangiye ku saha y'umugoroba, umukino wayihuzaga n'ikipe ya Gor Mahia yo muri Kenya. Ni ikipe n'ubundi herutse gukina n'ikipe ya Rayon Sport kuri Rayon Day. Ni ikipe yabashije gutsindwa n'ikipe ya Rayon Sport ibitego 2-0, ariko kuri ubu rero siko byagenze. Ikipe ya APR yahuriye n'ubwo gusenya muri stade Amahoro aho yatsinzwe ibitego 5-0 n'ikipe ya Gor Mahia. Ngira ngo rero dusesengure iyi interview rurimi rw'ikinyarwanda, ni interview yavuzwe n'umutoza ndetse na kapiteni w'ikipe ya APR FC. Mu magambo yiwe rero uyu mutoza yagize ati banyijeje gukosora amakosa nyuma yo gutsindwa ibitego 5-0. Umutoza rero na kapiteni aho basabye imbabazi abafana muri rusange nyuma yo gutsindwa ibitego 5-0. Umutoza n'umukinnyi wari kapiteni bemeye ko ikipe itari yiteguye bihagije, bavuga ko igihe gito cyo kwitegura aricyo cyagize uruhare runini muri uyu musaruro mubi. Umutoza yavuze ko ikipe yari imaze iminsi 10 cyangwa 12 gusa itangiye imyiteguro, kandi ikaba yari imaze gukina imikino 2 ya gicuti gusa. Yavuze ko ibyo bidahagije kugira ngo bahangane n'ikipe ikomeye nk'iyo bari bahuye nayo. Mu magambo ye yagize ati twabuze igihe cyo kubaka ikipe, dufite abakinnyi bashya 4 bityo bisaba igihe kugira ngo bamenyerane kandi bubake imikoranire. Twabuze amarushanwa, twabuze gukorana ndetse twabuze no guhorana urwego rumwe, kandi rero twanabuze ubufatanye hagati y'abakinnyi. Yongeyeho ko nyuma y'iminota mike y'umukino ikipe yatangiye gucika intege mu mutwe, bituma rero itakaza icyizere n'imbaraga zo gukomeza guhatana. Mu magambo yiwe n'ubundi umutoza yagize ati uyu mukino utwigishije ko intsinzi itava ku mazina y'abakinnyi cyangwa ku mateka y'ikipe, ahubwo iva ku byo mukorera mu kibuga. Ntabwo twari dufite ubukana n'imbaraga zihagije. Umutoza yavuze ko bagiye gukosora amakosa bagaragarije muri uwo mukino, cyane cyane ku bijyanye no kongera imbaraga z'umubiri, imyitwarire yo mu mutwe ndetse no kongera imyitozo ihagije mbere y'imikino ikomeye nk'iya CAF Champions League. Uruhande rwe kapiteni w'ikipe watangiye inshingano ze muri uwo mukino yasabye imbabazi abafana bitabiriye ari benshi. Yagize ati ku mukino wa mbere ndi kapiteni gutsindwa ibitego 5-0 ntabwo byoroshye. Mbanje gusaba imbabazi abafana bacu baje kudushyigikira. Tuzavana amasomo muri iyi rushanwa no muri izi intsinzwe. On a perdu par 5-0. C'est pas facile. Tout d'abord, je présente mes excuses aux supporters qui sont sortis nombreux pour nous encourager. Mais comme l'a dit le coach, ça va être une bonne leçon pour nous. Voilà, c'est un match test pour la Ligue des Champions. C'est un match atypique Ligue des Champions. Voilà, on va se remettre en cause et aller retravailler pour revenir encore plus fort. Un coach doit supporter une défaite comme... Yavuze ko nubwo batsinzwe batazareka intego yabo yo gukomeza guhatana kujya mu cyiciro gikurikiyeho, cyane ko CAF Champions League yegereye. Mu magambo yiwe yagize ati umupira w'amaguru nukomeze, tuzemera iri tsindwa nk'isomo hanyuma duhere ku myitozo yo kongera kubaka ikipe no kwitegura neza imikino 2 iri imbere. Turacyafite amahirwe yo kuyitsinda no gukomeza. Kapiteni yemeye kandi ko benshi mu bakinnyi badafite ubunararibonye bwo gukina imikino ikomeye nk'iyo, ndetse ko bazashyira imbaraga mu kubategura mu mutwe
no kongera ubufatanye bwabo. Yasoje ashimangira ko ikipe izakora ibishoboka byose kugira ngo yitware neza mu mukino ukurikiyeho no kwerekana isura nshya. Ni The Quick Times News nk'ibisanzwe, kora like na subscribe dukomeze tubane 5 kuri 5 mu makuru atandukanye. Je m'attendais vraiment pas à la réaction négative de mes joueurs à notre match. Donc je pense que même l'expérience, même le mental des joueurs n'était pas au niveau parce qu'ils ont grandi la CECAFA, ils ont grandi le match, ils n'ont pas cette expérience de grand match. Donc on va travailler, à part 3 jours ou 4 jours qui ont vécu l'équipe nationale, donc il faut travailler et à partir, je leur promets que le prochain match on sera mieux, Inch'Allah. Je vous le promets, prochain match.